Yes! Rutamu Toka Zone TV niyo channel uriho ibihumbi 19 mwakanze kuri subscribe. Shout out kuri mwebwe. Nonge bahereze ikaze muri ya gahunda ya gira makuru. Breaking news. Kuri uyu mugoroba ntabwo turi buze kwizimba mu magambo. Mfite inkuru zigera kuri ebyiri zirimo kugenda zivugwa cyane zipendeka kuri uyu mugoroba muri equipe ya AP no muri equipe ya Rayon Sport. Ingingo ya mbere bamwita Dennis Omedi, ni umugande ukinira equipe ya AP Football Club. Muri iyi sezo yakinye imikino 10 gusa, atsinda ibitego 3. Management ye cyane kubashinzwe kumushakira akaryo bamaze gusaba ikipe ya APR kwicara ku meza y'ibiganiro bakaba basesa amasezerano nyuma yo kwakira offre ziturutse mu gihugu cya Tanzania ndetse no muri Arabia Saudite. Dennis Omedi bigenze bite muri equipe ya APR, ariko nanone yari kuri pending list y'abashobora gusohoka muri equipe ya APR, ariko APR cyumva iyo nkuru ihise ikomera ku masezerano y'imyaka 2 yasinye, dore ko yari amaze gusinya umwaka umwe. Deal ya Dennis Omedi ihagazite niki atishimiye muri equipe ya AP Football Club ndani. Iyo nkuru tugiye kuza tuyiganira tunabahereza fact ndetse n'ibitangazamakuru bikomeye cyane bya hano mu gihugu cya Uganda bajya bakora kuri transferi, natwe twamaze kwitera imbone tuyizana ahangaha kuri channel yanyu. Indi nkuru ya kabiri muri equipe ya APR Football Club, murabizi ko hashize iminsi scouting ya APR irimo kugenda izenguruka hirya no hino ku mugabane wa Afrika bashaka abakinyi. Uyu munsi inkuru ihari ni umusimbura w'uwitwa Mamadou Sy, ariko APR ihinduye profile kano kanya. Numwe muri ba rutahizamu bakomeye cyane muri shampiyona ya Senegal irimo kugana ku musozo, equipe ye iri ku mwanya wa kabiri. Numukinyi ukina nka nimero 10 playmaker machachal, nyuma yuko witwa Memer Rafdao ibyo abantu bari bamwitezeho atari byatanze. APR ku isoko rya rutahizamu wakina nka nimero 9 akanakina 10 aho byabaye ngombwa. Amata abyaye amavuta. Ese rutahizamu ni muntu ki? Nuwahe kucyaje muri adresse equipe ya APR? Ibyo byose ni zandani ahangaha tubiganiraho, n'abandi baza breakinga ariko suruse hapa. Ubwo mbashimire cyane ngo tuye kuzamukana kuri izi nkuru ebyiri z'imiro zikomeye cyane, ariko mubwira ngo nimba utarakanda kuri subscribe kanda kuri subscribe, mu byukuri nawe ujoining umuryango mugari wa Rutamu Toka Zone TV. Ariko subwo ubutumwa gusa, ahubwo ubundi ubutumwa bukomeye cyane mbufitiye ku bantu mukeneye telefone za Occasion Dubai. Telefone nziza zifata video nziza, storage international. Hano muri Tagire House ni inzu irano mu girwa hagati hafi no kwa Makuza. Umukira mwenyewe nyiri ibintu wivira i Dubai n'ahandi hose haba boro zitandukanye, warakubwira ati nta mpamvu yo guhendwa, ngwino utware telefone nshyashya ya Occasion Dubai. Ubwo iyo tuvuze telefone nk'izo tuba tuvuga telefone za iPhone, telefone za Samsung, telefone za Sony ndetse n'amapixel zose z'ubwoko bwose hano zirahari kandi nshyashya. Ntabwo ndibuze kwibanda cyane kuri telefone, ahubwo ibintu bigera kuri 3 byagakwiriye gutuma uza gutwara telefone ahangaha. Ngene ibyo nkuraburaho ubundi nawe ugafata icyemezo direct, nta mwanya wo gutakaza. Iyo ugure telefone hano ukurirwa 30% kuri telefone yose uhaguriye, 30%, kubera ko azitangira kuri promo cyangwa se ku kiranguzo. Aravuga ati namwe muhendwa, yamaze kubaranguza ni muze. 30% watwara iPhone, watwara Pixel, watwara Samsung z'ubwoko bwose. Iyo watwara yose 30% agomba guhitavaho. Icya kabiri ikajyana na garanti y'amezi 3. Amezi 3 iyo tuyaguhaye telefone ikagiramo ikibazo runaka, urayigarura tukaguha indi. It's a special promotion. Yes, ngira ngo turabyemeranya.
nta handi wabisanga. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu, urahabwa fagitire ya IBM. Iyi fagitire ya IBM niyo igutwara cyangwa se mu gihe ugize ikibazo niyo ugarura, hanyuma ugahabwa telefone nshyashya nk'iyo wari waguze. Delivery ni ubuntu uri i Kigali cyangwa se mu ntara. Ku bindi bisobanuro hamagara kuri 0788 17 13 225 kangahe gatandatu. 0788 17 13 225 0788 17 13 225. Iyo nimero iri kuri WhatsApp, wayandikiraho bakaje gusobanurira neza. Icya kabiri, wayihamagara ubundi ukagira ibyo usobanuza muri rusange. Very nice. Mbareka bite twambuka tugende turebe amakuru ni menshi cyane mo kugenda avugwa cyane cyane ku isoko ry'igura n'igurisha. Duhera muri ekipe ya APR Football Club, cyane cyane kuri rutayizamu Karundura, rutayizamu Macacane. Buriya mwabantu mwe nimugakinisha n'umuntu nahoze mbona kuri statistique ni umugabo ufite metero 82 bamwita Pape Gintiam n'umunya-Senegal w'imyaka 25, metero 82, umusore w'igikutu ukomeye cyane, ukina nka nimero 10 ariko wanakina ku 9. Ibitego 11 na assist 5 bikiro 18 ni statistique ziri very perfect. Ibindi tuza kubizamo, ariko uwitwa Papa Gintiam ukina muri ekipe yara mu gihugu cya Senegal. Urambaza ngo ninde? Ndaje mbyinjiremo neza cyane, ubundi ibindi byose tubishire ku ruhande. Playmaker Macacane ntabaho. Uyu nguyu ntabwo abaho, tugiye kuza tubyinjira neza cyane. Ariko mbere yo kwinjira muri dossier, reka mbanze nyure gato ku mugabo witwa Denis Omedi. Denis Omedinho yasinye imyaka 2 muri ekipe ya APR. Uyu mwaka irimo n'uwa mbere, ariko numukingira ngo utarahiriwe n'ikipe ya APR. Bera ko muri introduction babwiye ko Denis Omedi yasinye imikino 10 gusa muri shampiyona, atsinda ibitego 3. Abenshi bakavuga bati ntabwo yigeze ahabwa umwanya wo gukina nk'abandi, kuko for example nk'uwitwa Hakim Kiwanuka yakoze imikino 17 muri shampiyona, ariko yatsinze ibitego 4. Imikino 17 n'ibitego 4, ufashe imikino 10 ya Denis Omedi n'ibitego 3, urumva ko Omedi yari kumurusha statistique y'amamwe yo gukina umupira. Omedi rero nyuma yo kubona ko ubundi abagande barakabya cyane, Muganda arakubwira ati twebwe uyu mukinyi twe yazamutse n'ibyo akoze, ariko talent twamubonagamo no muri equipe nationale ni umukinyi wari kwibya muri equipe ya APR. Ubundi bavuga ko ikipe ya APR yamugize yaramufropinze, ntabwo abashije kumufasha nkuko bari babyiteze. So ku myaka 32 n'ubundi abona ko nta career agifite, kandi APR gutekereza ko yamurekura. Murugo kumurekura hari offre zavuye mu gihugu cya Tanzania no mu gihugu cya Arabia Saudite, zivuga ziti mu gihe APR iramuke kurekuye, twiteguye guta tugufata neza cyane ukaza kudufasha aha ngaha nta kibazo. Izo dossier cyangwa se izo deals zirahari kuri Denis Omedi, ariko byabaga mu buryo bw'ibanga. APR itabizi ko ama equipe arimo gushaka iki, arimo gushaka Denis Omedi. Kongera ngo ni inkuru imaze amasaha 2 isohotse, abantu benshi mwayibonye, ariko niko kuri. Ababonye APR yatinze gusohora liste y'abakinyi bagomba gusohoka muri equipe ya APR, ngira ngo mu mwaka ugiye kuza, cyane cyane abanyarwanda barimo Iraguha Haji na Mugisha Gilbert. Bakavuga bati Denis Omedi kubera ko muri mu mwaka w'amasezerano, kumwishyura kontara biragoye gutandukana nawe. Ariko ubu tuvugana Denis Omedi na management ye bo bateye intambwe, basaba ikipe ya APR ko bamurekura akikomereza akazi mu yandi ma equipe. Iyo ngiyo niyo breaking news ya mbere abantu mugomba kwicana kuri uyu mugoroba. Denis Omedi arerekeza.
APR iravuga iti nimba habonetse ekipe rero adufitiye amasezerano nize tuganire, nitumara kuganira tumurekure, ariko natwe hari ikintu tumubonyeho. Muzi ko bamutanze miliyoni hafi 30 z'amanyarwanda, n'amafaranga menshi bamutanzeho ava muri ekipe ya Kitara United aza muri ekipe ya APR Football Club. So ibyo byose biri kuvugwa hirya no hino, ntago turabona confirmed, ariko mu by'ukuri mu gihe cyavuba tuza kumenya icyerekezo cya Denis Omedi. Mbona ko atazakozanya n'ikipe ya APR Football Club. Iyo ngiyo ni deal ya mbere kuri Denis Omedinho. Denis Omedinho kahise na bintu byoroshe. Very nice. Ubwo iyi dosi uko izagenda ipendinga iza umunsi ku munsi, tuzagenda tuyiganiraho ku buryo burambuye, tumenye gahunda uko zimeze muri rusange. Ariko icyo kintu abantu mwicare mubizi neza ko muri ekipe ya APR witwa Denis Omedi ntabwo arimo kumva neza cyane kwa n'ikipe ya APR. Ubwo nawe ashobora kuba yasohoka akaba yabaye umunyamahanga wa kane nyuma y'uwitwa Madusi wasohotse, ndetse n'uwitwa Ramin Ba, ndetse n'uwitwa Aliou Moussouane umunyasenegal. Tukiri ahangaha, mu by'ukuri Denis Omedi avuye muri ekipe ya APR nta kintu yabihombye, kuko APR standard tuyishakaho cyangwa se kuko tuyikeneyeho nta rugo ba Denis Omedi. N'abakinnyi beza ariko basanzwe, kandi dushaka ikipe ya APR ikeneye gukonfirma cyangwa se kwinjira mu ekipe 16 ya mbere akina imikino y'amatsinda ya CAF Champions League. Bizayisaba kubanza kudomira cyangwa se kwerimina ikipe ikomeye. Ariko tukavuga ubwo bushobozi APR irabufite, twajya muri karite tugasanga ni ikibazo, twagira umitoreze no tugasanga niki ni ikibazo. Ariko uyu munsi ibyo ngibyo nibyo ari gupendinga cyane kuri ekipe ya APR Football Club. Indi nkuru ya kabiri ni ya rutahizamu Karundura, kipe yitwa Tengewiti yo mu gihugu cya Senegal. Yari ifite umukinyi ishaka mu miliyoni 70 z'amanyarwanda, ni amadolari 50 y'amanyarwanda y'amanyamerika. Amasezerano y'umwaka yarasigaje muri ekipe. Ahangaha APR avuga ngo kwisha maneno, bateguye hafi miliyari yo gushora ku isoko ry'Rwanda n'igurisha, ariko APR gutanga miliyoni 80, bakavuga bati mudafite miliyoni 180 z'amanyarwanda ntago buri buzo gukorwa n'amadolari 100 adakorwa mutayatanze ntabwo ava hano. Bamwita Pape Guine Thiam. Papa Guine Thiam ni umugabo ukina nka playmaker ariko anakina nka rutahizamu. Kina muri ekipe ya Tengewiti yo mu gihugu cya Senegal, muri shampiyona iri ku mwanya wa kabiri. Ndede Diribreza na Muvomaze ni umukinyi wagukinira role ya playmaker neza kurusha Meri Rafdaw, kubera ko Meri Dawo ibyo yakeneye byiza, ariko si umukinyi wo kwizereramo. Ibyo yatanze ni nk'ibyo baruboneka batanze cyangwa se baraminimba, bivuze ngo there is no difference. Niyo mpamvu scouting ya APR yakomeje kuzenguruka umugabane wa Afurika, baravuga bati uyu mukinyi w'imyaka 25 ufite metero imwe na santimetero 82, urumva ko kuri duweri yaba ari tayari 100%. Sore muremure w'imbaraga, ufite iki? Ufite agatuza. Rutahizamu Karundura Kabombo indimbura amabuye ishanyarazi, uyu we abantu bose mugomba kwemera. So ibiganiro birakenemo gukomeza hagati y'impande zombi. Kipe ya APR igomba kongera amafaranga, ariko n'ikipe ya Tengewiti nayo ikagabanya amafaranga kugira ngo abantu bahuriza ku kipe ya APR. Simpamya ko direct ifata amafaranga ngiti yashora ku muntu batanizeye. Nibyo imibare statistique ziramuvugira ko muri shampiyona ngira ngo yagize seze itari mbi, bitego bigera kuri 11 na assist 5. Ntabwo ari ibintu bibi cyane kuri uyu mugabo. APR abantu ba APR yagize na myaka yatambutse, ashobora kuba yaza agafasha, ariko rwose ahangaha APR yabikoze deal nakwita itari mbi cyane. So nk'ubusesenguzi bwanjye cyangwa se uko mbibona, ni umukinyi APR mu by'ukuri ikeneye,
ariko bigasaba kubanza kumureba neza koko nimba ari muzima, kuko nimba iyi diri iri kuvugwa byasaba kubanza kureba ese ubundi ni bande babashije kureba dribble ze bakarumva maze bakanabihuza n'umupira w'inyarugenge. Kuko inyarugenge dukira umupira cyangwa se like kama combatant, guhangana, ntabwo dukina tic-tac. Iyo uje uri umuntu ukina umupira wo guposesinga akenshi bikunze kugorana, ntabwo ibibuga dukiniraho bimeze n'abadefanseri biragoye ko wakina umupira wa tic-tac wo guhererekanya. Wisanga rero nawe ugomba gukina umupira wo kugira wo kwidevya ukarekura umupira nawe ugakina. Ibyo ni ibintu bikunze kugora ama ekipe yo mu Rwanda n'abakinyi baza. Ariyo mpamvu Victor Mbawoma ava muri ekipe yirukanwe yasubira muri shampiyona yenda akaba top scorer. Victor Mbawoma APR yirukanye undi top scorer mu ikipe yenshi yagiyemo. Urumva bikwereka levels y'umupira dukinaho. So bararebye rero muva maze bakareba dribble, bakareba icyo APR mukeneyemo mu by'ukuri yazo no gatanga umusaruro nta kibazo. Ariko APR na scouting yabo bamaze gusa naho babyemeranyaho, barabidiringa, igisigara gukonfirma kujya muri official. Ubundi APR igahita isinyana n'uyu mugabo Rutahizamu Karundura ugomba kuza gukina kuri nimero 10. Ariko kuko twabonye ko Tarebu uzatoza ikipe ya APR abafite option zirenze imwe, ashaka gushira ku 10 cyangwa se akaba yagushira kuri nimero 11 ku 9. Ubwo ugiye ku 9 yagira option cyane kuba winga, cyane cyane ku Sheji Burire Watara na William Togo agomba kuzakina. Umwe ashobora kwisanga ari gukina kuri couloir y'ibumoso, undi ku y'uburyo, hanyuma agakina nka nimero 9 mu gihe Meri Rafdawo yagize season nziza cyangwa se yabaye mwiza kuri nimero 10. Ahangaha APR murabizi ko imaze gusinyisha umuzamu wa mbere, yamaze gusinya Munyazimbabwe. Nawe bizasa kubanza kureba uko azitwara, ntabwo nzi ubushobozi bwe, ntabwo namukomantaho. Ubwo n'uyu Rutahizamu wa kabiri, ubwo bisigaje abandi bakinyi bagera kuri 3, ikajya amahanga 5 bagomba kwinjira. Aho ngaho nizere ko ibintu ari très bien. Yes, ubwo rero uko bimeze muri rusange ko mbabwira ngo nimba utarakanda kuri subscribe urimo kwihombya cyane, kanda kuri subscribe uyaboneshe, hanyuma ibintu byose bigende neza. Nimba uzi utarakanda kuri subscribe utegereje iki? Kanda kuri subscribe hanyuma ibindi bintu byose bikomeza kugenda birirayinga bijya imbere. So muri APR navuga ni byo birimo kugenda bivugwamo, ubwo ibindi ni ugutegereza abanyarwanda bagomba gusohoka muri ekipe ya APR. Ko no barahari bagomba kugenda kugira ngo hinjire n'abandi banyarwanda. Hari n'amazina yatangiye kugenda avugwa agomba kwinjira muri ekipe ya APR, ntabwo kayakomozaho, ariko gahunda nuko zimeze. Mu ikipe ya Rayon Sport wenda update gato nababwira, murabizi ko nayo yatangiye urugamba rwo gushaka Joseph Sake, uyu munyagana ukina muri ekipe ya Mukura. Ariko amakuru atari meza avayo nuko ikipe ya Mukura nayo irimo gutangaza ko igomba kumwongerera amasezerano. Yasinye imyaka 2, bashaka kugira ngo yongere andi masezerano, bavuga ko atagurishwa muri ekipe ya Mukura. Ubwo dose tuza kwirebaho tureba ese ko ikipe ya Rayon Sport Joseph Sake bamubuze na Richard akagenda, ese ninde wakwinjira? Ubona no umuriro kuza kotera kure, ariko ubwo n'abandi bakinyi bagiye batandukanye nabo bari mu biruhuko bitegura igaruka rya saison itaha, bagomba kugaruka mu kazi. Ariko abazagaruka nabazamenyeshwa n'ikipe ya Rayon Sport cyangwa se bagahabwa email n'ikipe ya Rayon, kubera ko abenshi bari gusoza amasezerano. Ntabwo bafite amasezerano arambye muri ekipe ya Rayon, akaba nayo mpamvu by'ukuri mo korosha deal. Rayon Sport kisaba ku isoko igura abandi bakinyi bo kujya bayifashe. Kandi murabizi ko igomba kuzakina imikino ya Sekafa Kagame Cup hano i Kigali mu Rwanda, igomba kwitegura kare kugira ngo inategure imikino ya CAF Champions League. Well is good. Welcome, bashimire cyane mwe twabanye mu by'ukuri, nshimire cyane abantu mwakanze kuri subscribe, comment zanyu ndazibona kandi azisoma. Wa nta comment nyensubiza inyuma. Wenda hari abenshi baza badukasa badushidikanyaho, ariko ngira ngo nk'inkuru ya Ariyo Musuwane ni abantu bayi breakinze imbere. Cyari ikibazo cy'igihe Ariyo Musuwane mujye mu biganiro twakoze byatambutse. Turi mu bantu ba breakinze inkuru mbere. Fazari tukinjye muri Fazari 2.
ubundi Rayon Sports yagomba kuba yaragiye nuko hari ibindi bintu byajemo APR ntemere kwishura amafaranga y'amezi 3 bakabatereka banze seza isoza ahangaha, ariko twaye tubivuga ahangaha. So please mujye mugaruka muri radio shout out kubera ko tuvuga inkuru mbere zasohora ntihage ikintu mubikoraho. Aho ngaho ubwo nizere ko ibintu bisobanutse neza cyane. Rutamu Toka Zone TV niyo channel uriho, gushimira cyane mbwira aba diaspora ati mudukundishe no ku bantu banyu n'abandi bantu bagiye batandukanye.